sebanyak 24 kali cambukan. Berdasarkan surat keterangan dokter, terpidana dinyatakan sehat. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, selesai. Selanjutnya kami panggilkan kami melakukan jarima ibtilat melanggar pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Siap. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, selesai. Dengan berakhirnya